Burunda, Bapak Sahidin, seluruh imam dan pegawai syara, ibu-ibu muslimat, sini hadir ketua muslimat PCNU Kabupaten Sidrap, dan seluruh ibu-ibu majelis taklim, wabil khusus tim ketua BKMT yang sempat hadir. Alhamdulillah, syukuruki nasabah iya WTW angkaki napasita rupa kong Allah Ta'ala rilalanna on ramadecenge si bawa asirun tu kamadeceng na si bawai niya madeceng mamagi-magi na liti baraka maraja iya at tudan ngatae nasaba de tu gaga deceng ipigaw okolino de gaga onroy tu pigaw deceng kecuali kala menjadi saksi dari kemudian. Bahkan onronge mas sempajang, onronge tudang itu akan menangis ketika kita wafat. Teritu onronge narekotomat. Demi yang kali dia menangis itu nasabak dia nani onroy untuk makasiwil oleh Allah Ta'ala. Makanya upasangi maka dia tu si tongan na atau tongan linota may pakiguna. Na iya romelo ipakiguna dito na makada malampe na usunga na tawe malampe na umuro na tawe na wadi manciji tau deceng de. Tapi umuro kami na makanja sa kumalampe umuro tapi mega barakan. Tapi yang dinilai si tongan na adalah berkahnya. Ukuy lalan na agama ta Bapak Ibu sekalian, angka kemudahan na lingi pong Allah Ta'ala sitongan na berdasarkan hadis Rasulullah maka da angka tu pakasiwil magampang ijama tapi matandre apalan madupa-dupa mo ya magalay mas sampaja sunnah angka sampaja sunnah ya magalay mas sikiri angka sikiri ya magalay mas puasa sunnah angka puasa sunnah ya magalay mas sidakah angka pasidakah. Jadi mak dupa-dupa mo. Tapi iya ro kamudahannya si tongan na ibadah dia itu na pada tingkatan. Oleh ini si dicontoh mapamulai hitungan waktu. Angka tu puasa makanja memetui jama dalam setiap bulan angka biasa ini Senin Kamis. Palima saworo Senin Kamis dan itu yang umum. Angka puasa yasan ayamul bidi. Puasa putih 10 telu 10 pas 10 5 umpo na ulang. Jadi mak bilang umpo ulang ni. Tapi ya puasa maka dia puasa mutih. Maka dia ayyamul bid. Tujuannya puasa sitongan na puasa sunnah. Tapi maka dia nabita nigi jama iya puasa putih we padai kona puasa ngisiula bujur. Jadi telu pulas sona nah bawa ya tu telung ngesoy pahalanya. Jadi ya kuidi istilahnya untuk menggalak emak puasa Pak. Kata tu tak suruh emak puasa nasa iya tu sak diramalangi maka tora jisipan rasa-rasa palai komisi tambah sunnah kak. Tapi angkat tahu menggalak emak puasa sunnah. Ya ko puasa sunnah jarang nak kada ya Senin Kamis sule. Dia nomor gaga. Bahkan Senin, Rabu, Kamis. Sebab angka sahabat Nabi ta maka dah ule buat di mau tambah ya Rasulullah maka Nabi ta hari Senin, Rabu, Kamis. Jadi maka dah ule mau pak maka Nabi ta puasa lah 3 hari setiap bulan. Nah, ini riasan ayamul bidi. Tapi iya ro lagi sapa mi okumi kalender lewat dirita. Ko ise kada 10 telu 10 pas 10 5 umpono ulangi. Iya sitongan saya pernah mengusulkan itu maka dah iya ko maki buaki kalender padai kalender kuidi hukumnya majelis ulama na Malaysia. Iro kalender na sinin na puasa sunnah na let tanda hijau. Jadi maka ada 10 telu 10 pa hari Senin dan Kamis na kasih tanda hijau. Jadi sinin na onrong ya perintah ya puasa sunnah na tari cetak hijau okoro supaya na tanda kada nalingi kode maka dia se asokoe disunahkan puasa. Nah. Apa angkat tu puasa macawe? Nanti tanggal 23 isunah katoki itu mah puasa ya ulangnya 1 Rajab disunahkan juga sebenarnya iya tulalan nasi ulang isuroki mah puasa
Kalau mampu, nasabak sunnah hukumnya berpuasa di bulan Rajab. Tapi istilahnya ipegai puasa sunnah. Sabak talu tu pas surah ngokoro. Yang pertama pegai puasa sunnah, yang kedua kita banyak sedekah, yang ketiga banyak istighfar. Yaitu amalan talu aku Rajab. Nasabak Rajab, Sya'ban, Ramadan itu kan ada doanya. Allahumma barik li fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik li berkah. Itu sange barakat tak tambah. Ipik carana na menre darajata, dua caranya. Pegai ibadah tak kurangi dosa tak. Makanya perbanyak puasa sunnah, perbanyak sedekah, banyak istighfar. Nah sebab ia tu kehidupannya kan makoro. Ia rodose ko matana ini ya decenge berarti mariawa itu kehidupan istilahnya. Kedudukan tak kiolo na pong Allah Ta'ala. Mariawai, jadi kotome pendre idarajae, o kiolo na pong Allah Ta'ala, dua kemungkinan. Ipegai amala atau dosa ikurangi. Ya makiro. Pada koto matimba to, ya nang katimbangan cik di kiri, cik di kanan. Ya ko matana ikanange, pe ko carana na matana kiri. Elaga isesa kanange, na pagutambay kiri. Ya makiro. Tapi ya ko de mo lelaga iya ro kiri. Usaha kagi kanange mo pegai. Ya makiro. Jadi dia tu ampai makana wa atbi sayyatal hasana tamhuha wa halikin nasa dihulukin hasanin. Betonganna tutu ipangkau kamajae dengan pangkau kamadeceng. Jadi ya kuya sange patutu de tunang kana marani anu mapatutu enanya tutu apa de na tatutu ko marani. Jadi ya koci di dosa ta usaha kagina dua deceta tatutu itu. Makiro. Tapi kalau hitungan agama angka kanjana apa ia koci di dece yaki gua 10 jajinna. Ya ko dosa yaki gua cidi cidi tom jajinna. Makiro. Jadi yang moro keuntungan toko kami sama makre manja bil hasanati falahu asru amsalihah. Ya ko pigau ko cidi deceng ipanceji 10. Jadi itu sampai jas sunnah eta baca jamai 2 rakaat, sitonganna di hadapan Allah nilainya 20 rakaat. Ya makiro. Apa iya ko sidi sampai jas sunnah ijama nilainya mak ganda 10. Mako mana tuh? Ya naru yasang umuru mak barakah. Tapi angka onrong, angka tu pasidaka kepada rona masidaka. Manja bil hasanati falahu asru amsalihah. Angka to ayat, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Maginang kali lipat 70 kali lipat. Maginang kamega seperti menanam padi. Patanang ngaseki esi dimi biji tanang nendrek manci si batang, iya ro si batangnya koma buai matake-take nih. Na wadi gangkat 70 butir. Kama koro sewe, iya ro nala parumpamaan pong Allah Ta'ala. Masalul ladzina tapi makadai yumpikuna. Makadai yumpikuna, ya ko makadai yumpikuna berarti impak. Nah ya ko impak waramparap pa. Ya ko makadai sadaka tanya waramparang. Namo mi cawa-cawa mi okyolo na tawe deni cawa-cawa ya. Mi cawa-cawa. Apa si salah ti cawa-cawa si bawa mi cawa-cawa. Maka lelat mi carogi maka rakamaki. Namo i cawa-cawa mi tawe kata palana denako. Madosa mi itu. Iya mi nareko mi cawa-cawa ki okyolo na padat tarupa tau betongan na cawa-cawa madeceng. Membuat dia tersenyum. Yan tu ampai sitongan na ya tu palawa matandre-tandre tu palana yang penting dia napau salah. Iya meja palawa sesa makoko make ka mapau salah. Jadi itu palawa sitongan na itu mendapatkan pahala nasabak membuat orang tersenyum tabassumu kafi ahika lakasadaka. Mi cawa-cawa beru okko padatta rupa tau pasidaka tapi makadami sadaka dena kada impak. Jadi ya ko impak waramparap pa. Iya ko pasidaka namo sikiri itu pasidaka tau malalang ilaw masigi pasidaka memindahkan duri di jalan sadaka engkau ropok ko tangana batay batu makadaki na bungi matu tayo ko nalapo ilagay pasidaka jadi sadaka mana niya tu jadi asang itu pasidaka dito tu nakan ilaw doang ang itay pasidaka yun itu ampay na suro ki nabita mak baca pateha akka apa na rekomelo ki matinro. Jadi salah satu doanya itu Fatihah pertama itu untuk Rasulullah atau pandita pahakiki. Jadi makanya itu yo pokakwidi biasa ibaca bami. Maka bami istilahnya degaga ditujukan. Maka bami ko
meki matiro bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Napi baca suratul Fatihah kepa makoling. Kalau dalam ilmu hakiki itu apa? Dia ini baca bawang. Yang pertama itu dikirimkan ke Nabi. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Kemudian yang kedua, ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassolihin wal malaikatil muqarrabin walal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al-Fatihah. Ipatujuy mana ngisinin na salangnya. Salang arone salang makunray tomatappak arone tomatappak makunray mapamula yaitu isyaga sagang kaya matewe. Lay kiringan ipatiha iya ro patehe ini akan untuk tautuwe apa pedising papasalama untuk tau matewe mancajiwi patamba amalak madecin lalaku buru. Itu pas sedekah. Ya ko siaga juta masalam sekotoro pas sedekah. Iya natu nakada nabita siapa yang membaca suratul Fatihah 4 kali sebelum tidur sama dengan bersedekah 1000 dirham. Jadi maseke masumba ya bato na ro. Itu kada dia aja me wasumbangan namu ya macipi itu. Ako baniro. Itu apa ya agama ada kemudahan. Aja tak ada duit pemasuna payasa de angka tahu Pak de nang kanirita masumba. Tapi semua satu kampung dia doakan. Po malasi kasi anu ang kalingon na tapasawi kasi ilasan na po tapasalamay. Ang karo kasi anu na pay mapabuka usaha tasim po yang idali na po ang tapatanung ang iromala medicine. Itu magay mendoakan saudara muslim. Orang tidak tahu yang didoakan, malaikat yang mendoakan kita. Pasidak kasan ni robo. Yo pwede na sa kanya tiyano buka usaha. Aduy na niran niya ro. Natanya di ko na suruh wajah. Gitu. Oke, makoto. Jadi kadang-kadang kan begitu. Jadi usahakan nih pekui carana nang kepasidakata. Dan tapi dalam bulan Rajab ini, nanti bulan Rajab masuk bulan Rajab, sedekah yang bagus adalah memberikan sedekah berupa materi. Iya di magala mapan reki. Kamu tuh. Tapi ya pas sedekah matingkat-tingkat tuh Bu. Matingkat-tingkat. Angka tu pas sedekah cica miak dereng langsung talu lolong ngapalang. Maka lebih kuyasap anak yatim keluarga macawe pakai retoni talu ni tilolongan. Itu. Iya kau tahu sogi sidakai apalah pas sedekah ni. Apa angka tu tahu sogi sedakai pana pemainga. Pak apa cidi tu jama-jama Pak Okolino inak napo gimana nya tahu Dega tahu cece tu tahu mabasah. Dega iya nama basa mo teh namo tahu kalasi ko mabasa makro teh tahu patu kanja dapal tahu paja sipa na iya na tu nakada guru taya kome ko patat dengi sipa majamu rampe-rampe madecemu depe na sipa paja rampe-rampe majamu oko padamu rupa tahu magampang abas sabawan tat deni jamu iya mo mabasa iya ko 5 tahu ko makalasi na papatangas ko to 5 bagi ga mabasahay tapatat de kada kanja payano padaliwan ni manaro na bagi. Makitu yung pay chale Pak kung kana bagian nalaman at tahu Pak makometi iya tu mabasay na po jita itu tahu mabasa po jitoy tahu maseke po jitoy tapi ta coba ni gare bali ko tahu seke tamo tu tahu seke cacati nasa seke payano pada liwat pialena jadi ya majamang itu mabasa itu tahu makan jalan makanya usahakan nih dalam kehidupan ini maka kalau nak magala puasa ayo naruta puasa nga iya tu ampai to mapuasa kami si Bu apa ukur store ibadah ireking ipagaway negeri mapatama laporan bulanan nih kamaleka macata to si minggu ya tu doa ilawe amalange lay store setiap satu pekan angka to tutup buku dalam 1 tahun kegawat tu pada saat nisfu Sya'ban. Yaitu sampai nisfu Sya'ban ini ditutup buku di situ 1 tahun terbuka lagi lembaran baru. Lalan na si tahu nge, kau mati matu teh dia tu na tatutu kau mati, ya mitu Sya'ban pinama tatutu nisfu Sya'ban. Tasel situ jadi lembaran baru makanya tu kon Sya'ban na suruh kita membaca Yasin untuk tolak bala. Nah sabab aku tu patan tu takdir selama 1 tahun ke depan. Nama kira. Jadi angka waktu nanan nola saya Rabu terakhir bulan Safar, okuti pano abalae. Maka dia Rabu wakasan, maka daki dicapur raba. Tapi di bulan Safar, tapi okui Sya'ban tengana nisfu Sya'ban di situ ditentukan takdir.
yang akan kita jalani selama 1 tahun ke depan. Jadi itu ampai isunnakan puasa kula Syaban. Bahkan makadala atau pandrita usahakan beribadah di situ di malam nisfu Syaban, patengah bulan Syaban. Isunnakan itu puasa di situ. 1 Rajab isunnakan toki. Gitu. Nasabak magai, ya komeki misangi magi niya puasa 1 Rajab. Watun nasi diraja naipano nurna nabita nuru Muhammad laipatamo kwilalanna rahimna Siti Aminah. Itu di satu Rajab. Ya tosiko Sya'ban di situ ditetapkan takdir selama 1 tahun. Iya ko 9 Zulhijjah malam hari Arafah unron ya dampengi dosa lupuh. Disuruh toki puasa ko tuh. Makanya puasa gitu. 1 Rajab, nisfu Sya'ban, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, ya puasa tuh. Maka mana ke 10 Zulhijjah ya puasa. Puasa sholat per, cocok nih, yampai natengin. Nabi teman rin atau loma lepe. Disunahkan tidak makan sebelum lebaran. Boleh pikmal lepe, napa mandre. Hitungannya itu 1 hari puasa. Yaitu ampai sunnah de to manre ko hari raya Idul Adha. Mega apa tuh tanah saya meka manre maliwasan. Cik dela ada mi betul ko tuh hitung 1 hari puasa. Apa mapa mulai 8, 9, 10 sitonganna ya puasa talung ngeso ko tuh. Waktu nai panipi Nabi Ibrahim toh itu dipuasakan. Jadi tanda kesyukuran itu to puasa. Yaitu ampai Nabi ta puasa sosining nasaba sosini najaji nalai tanda kesyukuran. As-sokami si ilapor amalakna juga puasa sebagai tanda kesyukuran kepada Allah bahwa histori amalakna. Tapi puasai Nabi Musa ipas salama ko kajaran Fir'aun na puasa ti Nabi ten itu ampai te puasa 10 Asyura. Maka daki di puasa Asyura nasaba karena gembiraannya Nabi diselamatkan Nabi Musa. Alena puasangi Mario ipas salama nabina. Jadi itu Nabi ta ko syukuru ima puasa yo pu di ko syukurangi to mandre. Makanya mato. Jadi itu sebenarnya kuncinya. Makanya kok mega tuh tahu Bu, biasa ko matinja itu, iya ko lulusuk me anakku, puasa ka talung ngeso. Agak biasa begitu. Itu tanda kesyukuran. Dia nomor gaga. Aja minta kada talung ngeso berturut-turut. Kok pura ki puasa do ngeso na batal, mangulasi kitu sini. Itu Pak Mega tuh biasa pu ale nama tinja ale nama dareke na samagi ro kada talung ngeso kede dua. Jadi kan kadang-kala begitu. Mega tuh tahu cuma natet tuh nabi tete mega tinja. Nateng lai palaba matinja ya tem mega tinja. Pangkat itu cede-cede mampat di mota nasa melona kapa mate ko dikosi pajami pa di watak mapos ka seso. Agak tuh makoto na menri jupan na makbala pagotoy makbala sa pili na sa ko salama kala tu mapos ka seso. Apa masih lagi. Dia kata makoto. Ajak ta mega tinja. Na palaba gamay matinja ajak ta mega. Nasaba iya tu tau mega tinja nasa nabita termasuk adalah orang yang beribadah tau sekke makasiwing. Onron atau seke beribadah itu tinja. Makoto ngapa? Nasang iya ko dupa mi siratu karung masumbang si karu sisan na de na dupa siratu serami pulo na serana dupa nasa dewa sumbang. Itu la seke si karu manisi salana. Itu jadi onron na itu jadi iya panapuasa ko angka nakade iya ko pasalama ka po mapuasa ka iya ko desa marak kadu jamai. Padahal itu semua untuk kita. Ya nanti nak nabita aja mega tinja. Tapi napalaba karena nasar itu termasuk doa. Istilahnya kan termasuk itu biasa maka ada masumbanga oko masigi eko salama moi biasa maka tuh sebenarnya kan tolak bala dibolehkan. Tapi palaba aja mina cede matinja makiro. Kemudian ini tentang saya tidak usah bahas semua dulu. Tentang masalah ini tadi sedekah. Jadi itu pasti sangi pas sedekah Bu makai kah? Angka lalu papak guru atau pandrita maka ada usahakan setiap pas bangun asidakah kok. Kaya na riasa pas moto kita masidakah. Ilaw daw ng keluarga. Ang katoto to komelo isalay bola pas masuk ke bolana. Pole pintu na bolana.
3 orang pertama yang dia lihat itu pasti dia doakan. Kalau tahu, gili kilau kiri nang katau malalang ilaw dongang imade salama. Payite bali bola ilaw dongang salama. Ang katau yita lalu ilaw dongang salama. Ang katau masapeda ilaw dongang na motoro. Jadi setiap 3 pertama kita lihat doakan. Maka de gurutta, ia kumule pananungang itu insya Allah salama ako. Jarat tau makoro pak. Mandari ko tudang na sa ketiano lalo kiru jilban. Tapay biro. Nah ya selalu kiru jilban na tapi dia tu nak tahu berhenti de insyaallah. Nah, ini untuk berkaitan sedekah. Jadi magalai mas sedekah, magalai mas puasa, silakan puasa. Kemudian angkato sampajang. Ya kumakadaya de ule jame tu puasa sunnah sestas. Yang kesampajang. Angka 2 sampajang matan rela ada apalana. Istilahnya kotomelo mah hitung-hitung jarak dapi. Sebenarnya pura pasi pulung-pulung engka sera. Biasa haro buka ya ro ensiklopedi hadis Nabi. Buka-buka ya lo pasi pulung ya ro. Lo core-core ya ro sampajangnya makaitan apalana. Ini angka hasera. Kasera sampajang maka jala ada. Tapi aja mau tajam manang ya ro sera. Namo cik di mikotul lemoy. Angka sampajang nomor si biasanya sampaja sunnah awabin. Iya awabin ya ko desa eduon rona. Nomor si di palawangan na mga ribia isa. Yang kedua capak na duha. 2 tu. Angka ko capak na duha. Sekitar tate 10 liwa. Si tangana 10 si di. Annarakana awabin to sana. Angka toko palawangan na mga ribi si besa otopura na masampaja sunnai mga ribi o makade na masampaja sunna annarakana tak don rakaci di bersalang awabin asanna meki manya makada usolli sholatus sunnatil mutlaqah rakaata ini meki makada usolli sunnatal awabin rakaata ini dia di bawah ya ko meki mambasawgi wakate masampaja sunna awabin don raka karena po Allah taala atau wakadaki wakate masampaja sunna mutlak don raka karena po Allah taala labak mana mo annarakana demi nawat dingi tambai deto na kurang annang irakana aga gunana yero maka de nabita padai ko masampaja sunna 12 tahun metana kagataw mulai masampaja sunna 12 tahun si puluhan ni lagi baki tanga iya dampangang idosana 50 tahun metana iya na tu ampai sau sampaja sunna awabin ia sammati sampaja sunna toba. Magina kada toba nasaba mancaji pasusudosa kafarat. Jadi arwa pulo na tau dosa ireke ro lesusui. Ia nariasang umur maponco tapi mak baraka. Itu apa 10 2 tahun ngetane ireke nge. Na dia mungkin 10 tahun ki. Ta coba ni garek tajam si tahun nge. Taluratu 60 na solalan na si tahun nge. Ya kode nang kata alpa jamer taluratu 60 na so. Berarti kali kaluratu 60 na tahun. Kali 12. Tareke ni gare. Talusak bulat dia. Iya naro tau nadaga ga uma na nabi tatu talusak tau si ratu tau lagi ma dale kongkah. Yan ang katau tu si ratu tau ngumuro na 2 mi ko tanya lian na chau tu pangonro na chau monro mi. Itu dareke namanya tu mayaga. Itu makotiha. Jadi angka yasang umur maponco tapi mak baraka yan nak kijamay. Maka dia umuruku 40 mitau tapi baraka na nasaba tuli na jamay awabin si taumi masampaja sunna awabit berarti 3,000 ratuna tau umuruna iya naro maka de apa nilai jama matar rupa ustaz aja na ko de tulay juma na bawang to juma na bawang sisa si minggu maka de namo sisa si minggu de tulay jamay cica sulang tu itabani tanggal asi di jam si. Kode mau patulay, cica si tahu. Ya na tahun baru, asal paja sunat, tahun baru pasti teka sampaja. Ya bila tahun baru si Messi kama sampaja sunat awabine. Jam si, ya kode mau pula patulay cica si tahu yang pati pura tajamah. Kode mau patulay cica ngejama ini meni bawang. Jadi iya naro sampaja sunna makadama tia madari tu acara makada iya idi purede na makanja sampaja sunna tawatut tamalolo
Matoma ni napay pakanjaki sampajangi pakanjaki. Tajama ni ro naman ciji patutu matu. Yan ro tajama. Manciji pat iya tu matu sampaja sunna awabine iya na tutu imatu kekurangan na sampaja perlu. Wasa makadai ko hadesa iya ko iparesanya malak na teh. Na pure paresa na dena gan sappa ni dena suku. Sappa ni sunna mualapakan ni. Yan na tu nakada tawes tu sampaja sunna patentele. Ano makiro? Maka iya pa iya ro sampaja paralu itu madarito tu mak dilawat tu. Iya ko watu-watu botingi mak balak-balak sih. Iya na wasan-nasan nasi sadi wasan-nasan namun rumah sikiri mengaji-ngaji. Iya na kasinala si Repa desi. Madari cica mi buka korange si ulang. Angkato cica mi siminggu ya mi ko ni Jumai na baca surayasi na buka si. Dia marigaga. Angkato watu-watu mengaji. Dia marigaga. Padahal non rita we. Jadi iya ro tala ona magampangi sampai jasuna anna mirakana. Yang pay ko pura ki sampai jam mangaribi. Aja na tare walau bolata. Onro ni masigi ta amal kaniro. Pura ki sampai jasuna awabin tite watide panatami say. Tabuka ni korang tabaca-baca suratul mulk tabarakah. Yan ro tabarakah tabaca tapalattu Yan nalattu na tabarakah insyaallah ko tulemo pananungang itabarakah tabaca de naburu watak kalian itu takutanay. Tanah tidak akan menghancurkan jasadnya orang yang membaca suratul mulk. Maka dia nabi itu suratul mulk adalah surah al-munji'ah. Sama angka sahaba palana unta. Biasanya palana lapi-lapi. Ya pidi lapi nyarang. Tapi lapi-lapi na untana. Napatatoten day o kotangana padang pasir Napanapalin na iyaro lapi-lapi palapi laka untana. Nang kanguluiwi. Liu. Natapanasak dingitay mga jipulok ko tanah. Mangaji tapal lupa masuk narinring ron nalari lo ko nabita ya Rasulullah angka tau mangaji pulo ko tanah maka nabi te kenroy nasa kurosa din na tendaku liu ka wang kalinging maselang lawi nabita tatong nabita sa dia membaca surah al-munji'ah maselang surah apa itu ya Rasulullah maka nabita surah al-munji'ah adalah suratul mulk perisai dari asap kubur. Nigi pananungang iya sure ipas salama ipole pacalan na kuburo. Yan naro tabaca-baca pak tabarakah. Magampamu tu deto na malampe. Ya mikonalay sinetrong ay malampe. Yan naro maka de apo sampa ya ko pure mangaribis ta pure pisah. Maka de sampa ko pure sa tangaban nipi. Maka da ule moto tangaban niya subuh pi. Pura sampai subuh atau sebelum subuh baca-baca nih, kota baca si polo na tama subuh pura pasiki sampai subuh talanjukan maka dah de apa udah api okoro okopi duha maka de udah api maka de guruta aja naliwang iloro watun na baca mangaribi letu sebelum loro ya ruwatu jadi aja nak ada pura piloro baca leng yukuri baca ya ke suratul mulk walaupun boleh tapi utama. Nah sebab ia tu tahu pandrite ang kecil dipak disengang merejing lolongang. Ya sang ilmu hikmah. Merejing. Terus terang upodangi. Ilmu hikmah ini sangat berat. Nah sebab ilmu ini lahir dari ilmu. Yang maka ada ilmu hikmah ko makadaki. Hikmah kan ilmu. Makadaki ilmu ya ilmu. Ya sang ilmu hikmah pak disengang angkai polo ko pak disengang nih. Kada kaya contoh nah. Maka dia nabi taya komandre ko aja mo pabelay lima mo majepu pakan re aja na pades kapator maliwo mako angkat tu tau mandre pades kapator di mana do itu itu ampai to moto tariolo ko mapalin na nanre na paribaki ya jiwat dingi putara denate kalimay lorong magay maka dia tau pandrite na ibukarang ni pak diseng maka dah ia ko angka tau malanan re na malong jong kaliman na mabela ia kong ka naurusuk mareji selesai masa padal lei mareji tu ya ro makun re ko manre nateni na bitta ibuka nabuka timun na ko makemay ya mi ko timpu na tabuka ya ko makemay na tutu mi makoy ayaka macepa-cepa ya korone de aga hikmana ternyata maka de kong kamakun komandrei natatutu timunna komake mai eto libot timparu lakai na tukuan niwi
Makiro. Jadi itu hikmahnya ya riasan ilmu hikmah, ilmu yang lahir dari ilmu. Istilahnya manfaat dari perintah dan larangan. Riasan ilmu hikmah. Maega kata aja nu mana banyak. Itu diambil langsung dari ulama. Bukan dia kok bisa Pak, mereka Pak. Susah. Ilmu ini agak susah. Kita harus banyak bertanya ke ulama. Ya, jadi makanya upasaki tatisian selesai. Mika loko lailatul ijati makna NU hetat 5 niwita. Jolo-jolo. Jadi ini tentang sholat. Angkato sampajas sunnah makanya kutulemu jamai. Kega sampajas sunnah patan raka yolona imonrina loroh. Imonrina mika loroh tapi metet tabu. Apa surah yang dibaca, ayat yang dibaca, menurut penjelasan Imamul Ghazali, ia roh ayat minimal dalam 40 ayat. Dibaca sirakannya. Tapi sampai jasuna namo loroh, imonrina loroh. Tapi arwa pulona ayat minimal dibaca tas sirakannya. Kau mak baca Fatihah, maka wadah wapla, maka gampang. Inna atayna ke 50, nasiratu na tu 50 ayat. Maji tanelo malah saulu. Na makadami arwaplo na aya dito na mesti makado malampi pa di kulo Allahu tapakoli nga ka 15 lebih ni ye aja mo ta mala saulu makadawa mesti patuyapla de inatena ganna ni yang baca ke 50 nala ni apa itu kok ke 50 inatena siratu na tu 50 aya nah itu jadi namanya mirota baca patanrakan tak don rakaci bersalah masna. Toko kita Imamul Ghazali dan itu berdasarkan hadis Nabi. Siapa yang sholat 4 rakaat sesudah duhur, sholat sunnah duhur ya. Tapi malam pe bacana, mit terrokokna, mit tersujudna. Jadi ya koroko kini baca Subhana Rabbiyal Azim itu 21 kali. Subhana Rabbiyal A'la koto sujud ke 20 tosidi. Jadi tiap-tiap itu 21. Maka dia kalau kita penjelasannya 70 sakbu malaikat mencajima menguki munrina. Dan malaikat inilah yang siang malam beristighfar memintakan ampun orang itu di hadapan Allah. Jadi tapi nasalai kita ya kopi masih jamai mamatin ron tak bolane di kamu pi mata ya ya ko panitia pala cata nggak deh nala caka kita itu tiga wakil jadi itu nunya makanya wadi ginjama ko boleh nah sebabnya itu sampai jas sunnah lebih utama kopi boleh ijama ya si apalanna itu ko sampai jas sunnah no ko boleh kecuali misalnya makan tarawih, meki lo mak berjamaah makanya sebenarnya sholat sunnah itu lebih abdal kalau di rumah. Sifat dua-dua mi pengala ta'ala. Tapi dena yang mana na tahu mulai jami sampai sunnah ko boleh. Apa ia na puresa na tilo bolana, na latu bolana dena na sampai jam. Asa matak ko meni man remeni maga. Yo pokok masigi maringang. Jadi makanya ye de itu letilo bolata. Oko na masigi ta jama daripada de. Makiro. Jadi tidak masalah itu. Kemudian ini sampai sunnah. Angkato sampajang engkau ko bidayatun nihaya. Karena nanti Imamul Ghazali. Kita bidayatun nihaya awal dan akhir. Itu bidayatun nihaya. Arwane makan ya jamai. Sampai sunnah mutlak yolona jumae patan rakato. Pangupuna kuluallahu. Patan rakang, 2 rakaat di bersalam. Maka Imamul Ghazali siapa yang mengamalkan sholat ini, maka dia mati ya tutawi kodini tenrono ke surga. Arti jaminan itu. Itu hadis Nabi. Patan rakang yolona juma. Tapi pangupuna kuluallahu akka 50 sirakangnya. 200 kuluallahunna. Meteta to? Sebenarnya sampai jannah imangi si bapak gawe sarair. Masih lo masih na jami ya. Yan natutok ipitangon ron na sebelum mati. Itu di kitab Bidayatun Nihaya. Jadi itu salat. Mega mau apa? Tapi aja no poda manang. Sampai jam ni bahas matu na capuat. Kemudian angkat to si kiri maka da deule mapuas ustas. Deto gagawat di wasumbangang. Deto ule masampaja sunat.
Aga na pala, sikiri na. Aga baca, nomor sidi. Subhanallah wa bihamdihi, adada halkihi, wa ridha'a nafsi, wa sinata arsi, wa midada kalimati. Kanja iro, namosi polos sote masikiri dito nakalay. Itu. Maka dia nabita, inilah sikir yang paling berat timbangannya. Tapi dia na pasusudosa, mata anak mi timbangan. Dia kacau tanah. Iro, tapi sebenarnya sikiri, besok tadi guru taka. Kaya je sikiri kami namakannya, nasa kaya je membutuhkan. Iya membutuhkan. Iya ko malam-malam may tapak mo pegay mo baca la ilaha illallah. Iya ko malas-alasa ko musading atas sadeko. Jadi poluki ka adaan mo. Jadi alay pak buray ro sikiri. Iya makada lo bangsa di papena di mutulita sela-selang. Pegay salawa mo paja tu. Jadi makada kaya butuhkan. Jadi iya ko makada tuli masela-sela kung kana mo lo sompa magay baca la haula wala quwata illa billah. Pegay mo baca yaro. Insyaallah. Atau dinamelogan na waramparam. Pegay istighfar mo. Ang kana ay masikolang kalakay ito 5 pelo de gapulan na. Numunro 5 tuno. Bayini mabalu cialaku. Pegay yaro. Na sempoy ako dali mo pong alatala. Makero makada wat diga je peto masikiri masalawa na masempo dali. Na nabita makada bahkan aya makada. Demi na cocok ko yeri baca to makada kegin rupo lemat suara kegin rupo di nako pasangi pamasena puangin alomo yang idaleta apa iya je tia sange tau sogi de to je tu na ya mega gagana pak mega tu tau mega gagana bana dareke iya to 5 kibu surat katarang kurang mampu pano kantoro desa na iya 2 motoro na makai gaulawan na ang katia te de nang kaniri tagagana tulitan na papenadina apa ati tu ya sagana. O kumeto miti asang ito madece makada ya makomo bola ako makada wi anu payano na sama nyama to sa di mako ang kato taw talu to na din may matinro matana ang kato taw makabalo bola na chokin na mi bali bola na lupa na sa polisi lalung makaya ka di ka narakamanan na je yan sito kan na polino makabalo bola na ase ilala kamara na diyan may matinro matana cicak ni moni nasa ya ganero magarese ang katotaw taw na buwan nasa chokiro diga susana di madudubat taw iya salawat tapi 2 tu agagamu pasti letu yang pertama istighfar pasti letu nasabak po Allah Ta'ala nonroy yang kedua salawat pasti sampai ini tu 2 dia natolak iya jadi ina ro 2 ro talatengkan istilahnya pegai salawat tay kupura ki masuk paja perlu aki je wirid maka dia ulai siratu 70 na kode tu ulai 40 na kode tu ulai 40 pitu na pitu mana ta baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad wa ala atau mana kerbani sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad baca ke pitu akade ni magi nang kawirit yaki buat supaya dena to mapat tu masikiri angkat tu tau pakai sikiri na Imamul Ghazali yang 1000 satu hari itu bagus juga tamal katir jadi tomatoku de na mega aja na tamalampi na manawa apa 10 tu tau deni to ko pangalatal mato ko surimondri ya ko mangolo itu lipak boko ya na mangolo lay gilis yulun na angka 10 tau tu jalalo tatamo ko kalolo na makuttu tau mato na malampi na manawa ya tu cacalada pangalatal kaya sa matonin mangani roko kumano wi lampi pa na mana magani rogalu kumagani rodara di urusanmu pakuragin iya tu nega tu tamako tu mana wanawa nasawari nasa imanu jiyanu man padahal dia nak kok alina mi makada itu makega jadi hilangkan itu makunrei na makurasiri nacacato tu pangalatala padangkan nama ceko-ceko ya tu de tu nirita tu tau maparenta nak gau bawang angkato tu tau panrita na mangoa nacacato pangalatala pak katu tu tau panrita pak mangoa mimana mali namana mi rangkai wi nacacalada pangalatala tau makito anang kasih organisasi alena si punggawa lete si organisasi kalian si punggawa padahal ulama iya ulama na mangoh na cacalada tanya mangoh waramparo namo mangoh jabatan alena makatan ni alena yeleng amana makatan ini ang kasih organisasi alena si makatan kasih organisasi itu bahaya salah satu orang yang dibenci oleh Allah megala nda ijama-jama melo na rangkai na dia gaji itu awanda dipertanggungjawabkan kala esiko ni roka apa malam tela dai si jana lebih macaram.
Jadi ini penting saya wasiatkan ibu-ibu. Ini manibawang ke kami lotolah. Meki degagaw kosok nasi kiri. Timnya bawah kedo. Angkalalo degaga baca. Iyan ang panutup. Degaga baca tamas sampajatoki tangang katojen ne. Dije gaga. Pokoknya meloki masulara bawami. Dia na marigaga. Degaga bacana, degaga jenne, degaga sarana. Ci di bawang. Aga. Mapamulay malolo tengerangi kasalahata. Tarana-rana isinin na palanggarata. Tacuku. Mangolo ripong Allah Ta'ala. Napaki menyesal. Ia nariasa tapakkoro. Si jami makwatu masarolat bini masampajasuna sisa burakan. Itulah orang yang besar pahalanya. Dia gak baca, mama kobami nak kedua kalasi pajaya biasa. Gak ya to kelas yang iya nuang kaya. Makoro tu dia miro namanya. Napa makada pongi man rasa kak tu kasih ko dia tak dampangnya tamu pongi kapag kasalah aku. Yan riasa tapakkoro. Natati way matan na masasakalit pigaw ikasalahannya. Air mata satu tetes itu dirindukan oleh Allah. Bayangkan, ia tuh dani pengalatan dan kalak menjadi pemadam api neraka dari kemudian. Dia gak baca, ia naro dia gak coba panggil, dia kode mau patulik jami rumah tebawan nih. Akhirnya kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.